Assalamu alaikum, mjomba Joban. Hassan Swalihi, assalamu alaikum. Watukufu na partager vidéo. Angaliweka. Voilà, c'est bon. Mkikawa songe jaundo. Gamjojo partager vidéo inu bainu ngio muhimu swafi. E directe inu tijonza mjomba Jobani. Nsudo lala. Kanduali, salamu alaikum. Namsanem partage mbabi. Alhamaina, salamu alaikum manama. Namfanyem partage. Managa mina information ilo très important. Kaongio muhimu haku. Gamina madazi lovanu shaye suje inu. Sijo kusudia wandua i partage haukaya. Izonongwe kaonga joko kaya nziro ndonondro mva uondoa njia ulom ziro evenge tijotsa hanywa na ama mlovanu msane alhada salamu alaikum siwe Mohamed salamu alaikum rehoze salam Mohamed Bushran salamu alaikum na ulindia wandu njeze mbabi ntinti mama Younes salamu alaikum kawandu njeze mna hindu ngarijo ça va ma petite sœur alhamdulillah e kawandu wanje zambavi yabo ngamjomelezani banga unongo muhimu swafi ya message na kanzani d'accord mjomba Jobani gojojo wende Yusuf Hassan assalamu alaikum Ali Abdou Mkuba assalamu alaikum Facebook FM Abdallah Islam assalamu alaikum Berni Mailid assalamu alaikum Siwe Mohamed Faisal Mohamed Sanjia Bakar Najati assalamu alaikum Naro Nendro, mwanamshangu mtukufu, salamu alaikum. Mohamed Najnas, salamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibati lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Kwezi wa Komori watukufu ikao ngamjiunda uharmwensi ya Komori. Nanu wajiunda uharmwe dunia mafi. Wananyasi walio harmwe magoba ya kiprizo, harmwe masi wa yomane. Uhonda bonze ikao heni wakati rajaba nusiwomba duanje mawarohe ya buharaka. Ano walio harmwe zenzia za utahazi hiro wajau. Wanazoni wa Komori tamadona maudu heni bahunika ondo mlio rimtosaoni. Nano waridungao harmwe direkte ino makatianu no wajo jailiwa waridunge baadaban ngamu mtosoni hezento sazakika wa aida ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si onesa mada yabo ka ngamjonjia direkte makatianu njaka no fanye direkte ino siku leo inu baada na rongwa juzi shaika wajibu yabo holi onde zemada njoko zitekeleza banu ngamjotsanganya nezemada za siasa ili nsijorudi tsinjaba no maudu shanira ngemba wakati haukami Tanzania wakati ni hebana rikansi banu tijoanzani wanama watukufu mlobanu mpartage haku ye message yenu haukaya inu message muhimu kamina madanraru njoza mbaban imada handani kao de animete urgence ni kao tsiparo rangwe sana ka harmete jevena ka ujaza ngulion pan sijuziwa mkiswa wa jirimziro wa mwana hatu mwanamshe yala wa harumwa wo mjiwa ibwanu harumwe mitsami huli ikawe mwana woi yekarendo rume termu ngarjwamba ukaya harengwa otage halafu amjojan develope bien sûr yole madame ando mengoni mweze nongo zilo nziro do kaze nongo hizo ngazijirio haku harumwa zensi za sharabu e makatianu haurambe ngangu hale haukaya baada zefami za hema na woi wenda mbio hata watunde wajue homalema nao yalio ya numero telefonika ondo wanikiwa wapara ye mwana ha identifie lokaya haringe harma sheswa shanzwani showandu warenge mwana wamba kwa nahu mtoa ekakwa jani kwa mapesa ye famille makatiriza mboyanu rembaba re mwana mahe re famille ngwa harma gendarmerie ya Moroni ye gendarmerie ne polisi ya Nzuani wasawani kwa le foto lahe mwana hatumana mshewoi
ngwendo mbio nano wandika odo wajidentifio kango nae yabo la marangweni mero hapara yabo ngwendo mbio tena wajue ho bahanu andu wanu wazingare mwana ye famiwa wambia wafanye mafoto hawa wapare video waone nge wajojo uchilile mapesa dezenongo zikobira na Afrika wizo dezenongo za sazilo Komori ziremawe mwanatu ye makati yanu yode madamu ando mjo developebo haribanu ni mwambienize circonstance pia shayode madana kanza njenshe mezebanu haraka haukayabo hatale foto la he mwana ya jomkiniha riliwonese iliwandu heni jomparisabahanu hauhashidi hajo kange mala fulani haparomona ya pare polisi ya nzuani nana ngazija haumwali haukaya wawambango nzuani ngone mwana uo ngwanzoma pesa rangunge wa mchililie shakartu jwaze siruzi mpaka ye mwana haparisiwa yode mada ya mwando nziro kafanjo kaulamba banu holi honde heliensi yendo ya kauli mada ya bidi gamjore jembabi harumale suala lire mao ye siasa ya Komori ya hezembwa na rendonizo za husiana nera isi wahe sente mwenye baraka sebiswali ikao ngabo noti yala wajuzuka ya halalusiwa vanurizambao bardi babeho noti yoneso kaya hahansiwa letwarwa moli lobo haribanu ye siasa uyoheli ya haja nema opposant waremao ye ziambabalu kumani ngwatatanyao si wanazijana wahe societe civili ikawe mbana yinu rijimuye ngabo nusu ya hatu rafare habonsi juvanu sojojo ujilwa ndongo raroha ngabo ikao wariske meshahao zemali zende wasaya hata ngabo wangana problem za kifami hasibabu de zerongo zinu no zonsi pia rikingia halafuri jalewo yinu ye siasa ikao mimi ngamjolezo pazo amatso hangu oharma ye hadisi yahe ye ndongo ya beti salama na gouverneur mwingi heheli naelewa ye conception no bahanu zenongo zinu zilio haukayanga bozani meninjo humjuzani banu husiana nele spadalini nelawaya wajao gamjoja harmwe fikra ya hatu si wanazijana wajao tena riwanawe mbana yinu rekanda sirlo harmwe rezo sosio rekando walo harmwe mabango ya heze plasi za ulaya zinu riwanao rekando wananyasi walo Komori washemezao gamina mesaji muhimu na kahanza nionese hautawaze pieji kao winji wa hatu kartushindozelewa husiana le suala lahema opposant politiki kao ramba ngao majiyankulirizime mro iliriwaswili lewoyumia jayari zingamanya ngaruhunda nao harumashida karitsuhenda karitsuhuja yode mada araro mada yane ngamina message special njoka hanza nitowe harumwa page mengoni mweze page kao zoheneza matangazo ya hensi ya hatu Komori ngamina message wa jao na zoni waireye nano wa Komori wa juse matso rike matemwe haukaba ndamangaru wanombwana na kariti hodingoni sharisari wasuli hosoni yabola vimaheni ndongo ikao ngazijoka hanza zirizingamanye ifori zidentifie rionese namna yokaya heni mruya dojuwe zoafanyao zihadari zike hawinji rijo wasuli izode zemada kwezi wa Komori watukufu njo sana nsirenge wakati mle nizeleze banu shana msane directe inu ipartajewa holi honde message ya mwando na zoni eleze banu kwezi wa Komori watukufu kafabo liwali kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun Komoringa si armatabu serte ngasina wakati mwinji wa Komori wakawenshi twarwalomo la mbahindwa hula la mesha maziro la mwenje watu parokaya la nzia zatu parofaniwa la majumba ya serikali ya jomoha shedaraja Komori rawasuli abaha husuhuson hosoni hunu zelongozinu ngizo za nyumeni ngebidio heni mwana Mkomori ya jusematsu ya elewe obahanu ranzao ribewa sababu deshida shamaisha maziro ya remansi hosonirala huja mwisho ke shofer ya kaubali ya Salim Ali Amir oharuma zeturne zahe kangu fanyo nsabuho hazingarwa le jula Salimani moroni hajuho hasibabu kaya hasiswa bonti akanzana ngwa mapesa groupe yo identifielwa zepa des asiles maju huenda besaula club des amis hasibabu wandu tena wafanya le même chose wakahanza mapesa wazingara wandu wakawabala gari wawasisabonsi wawademande mapesa izono weka orizi wononga zijiroma yote izono weka onga zijiru harumazen za Afrika izono weka uzojiri harumazen sikao hakika ikrizi serememvu garishao wanawa viole wao garishao wandu wa ulo awe warondolanziani
kabati namna ya ufujari hata wandu watulo magarini webisi wabo nsiju ngazijirio shaeza he message yangu ya basaini sika harumwe TGV sika ujalion si la Paris si sana ni contacte wani wandu wa Comore a plusieurs reprises kwa jashino ni Paris hosi habo nsis par sa message yemru hamba nifanya muhimu haku hata ni mkontakte wana parola manadamu haneleza ukaya ngabo mkiswa mziro wa wajiria uharume fami wa Johanza risane hatari wahundilie shawi haneleza imada inuka ngabo mnamwana hatu mwana mshe ikao yemzali hanieho mjini iwanyo haruma emitsamihuli ihondo hala wa mbabaha haukaya ye mwana woi mzazahe mdimaju ya mahame shahafariki mgunjo mrehemu shawazaliwa iho ibwani ya mitsamihuli haukai hondi ho mzazahe yatsolele sheha alafu baada hapo mzazi afariki hahansiwa na ziwana mengoni mwao ndemna mwanamshe woi ikawo mbabaha wonde yakuwalela ye mwana woi gasina nsusita katsuone buhari yabo ze fami wajusashe hitwa wazungulia watahemu na mwanamshe yata kwa jaja baninadio shaha identifie lo amrikao wakausomaliko linzima mwanamme yala harumwa mji wa mabinguni harumwe bambao buhari yabo ila fami wajideplace wende hula mabinguni wende watsahula mwana wende kwa jamoni waja wa hundu hikma ya henda wao ne mzima mengoni mwewa andu wa vumbu wanzani wahe bwana woi yambangendene mwana wamrejei wende wamsaha wamuzise yeke mwanzani wahe haone mwana woi hauhakaye nae hariwo klasi nzima hauo lekoli nzima zi hadisingizo namna hiyo muhimu ndongo zaliko linzime hali shazi hadisi za jazajiri wala mwanzani wahe mwana mmeya tuhumla okaya yedokana na mahadisi yene mwana hato wa nimero hanikaila fami hawambi okaya na mwende mwa paremru hoi bawe ide ujuo bane mwana liyo ila fami ya ibwani ya mitsamihuli waja warengela nimero wapara wala mndu ye mndu hajusa e telefone wamlauli ya wajipresente wa identifie mwana ye hamba sanjema ekanja trompe hanai sanjema de haliyo wala mndu hakubalukaya ye mwana ngwa wonaye haukange mkinho karinu group abwezo nongoze ndozala ye nyumeni harme Comore d'après information helinani kiwazo ye mndu ye mwana banuriza mbao wambange nzuwani wa mrenga wamba izokweli ye mwana hanyu sanjema ngasinae na ebandiriza mbao ngenzuwani banu sha karina ujwa humchililia rahamwe jaka mtoa mapesa mrinika ye famia he mwana mshe e mwana mahema hususi kawe wakatini zambo yani karaka jaro gendarmerie ya Moroni ngeiho dena mbabahe mwana mshe watsaha wafanya apel video ili waoneka kweli ye mwana ngendeno wanduwanu ngesa hiyo waje watsahe mapesa wayabe ye mru hambaka iti question ukarifanye video ngebidio mpe mru ya jene mapesa ye kemru ya jene mapesa ngamjo parse mwana hani wahefa miahe mwana oyu wamba ukaya sisinga sina mna mwana matu mzima karnajwa humliba na wili rimnike na mapesa ajenzuani mjemu uwe mumte marambani mrenge mwana mrudi mrengene mapesa yabo na mfanye jitihadi hata mrionese mwana jao homatsoni rijuokaya e mwana hatu kweli nduo esa yonga jona zenzi jane mapesa no mchilile mwana uwandu wamba kabati question ngebidio mwende mapesa rangu nge mwana mshe uo ya chililiwa ye famia he mwana mshe wareje yula mabinguni wabalane polisi au kwa kati wajipresente polisi hehele situation ya evolue wende warenge wala mwana mme ya kaurenge numero ya wanike wapare wanu walio nzuani hari yambao ndiwe mwanali yo ambanga nzo mapesa rangu baada yabo wala mwana mme habalo hajo gendarmerie banuriza mbao go harmale beho ala gendarmerie ya Moroni ngejumotso babusiwa na unikwa mitihani no yavumbue uandri kawo do arenge mwana jusqu'à preuve de contraire yembana woi katsuki rurongoa ya hamba uandri kawo do alone mwana
Yabo sous-entendu ola mwakaye nae mhandani wakausoma liko libazima. Yabo ngejo mkin hokange mengon mwandu alone mwana. Shaya bo kaje identifio lo waeche haukaye yako jibe telefoni tindaye shamgumrwa jina. Vanuriza mbao ekati timize directe hii ngamjo publie le foto la hemna mwana hatuoi ilihe ni mrujoka hashindi hamuono yekako libanu ngenzwani haukabanu ambalenda maore haukange mwali haukange ngazi jabu ambandaza antuka ye famiyahe wanera le foto mbabahe vanuriza mbao ngasi en contact sinae hele chamala hangu ikao si usedia wana ili emane mbabango gendarmerie shamfikuru kabo Johnny Banu ngujojiranda harme siege ya hatu rihunda kompanyma ya ushinda risutene famiinu hatemana hao ya shinde ya wareje ya botskanzani one sokaya emana nambe message nungyo muhimu izondongo za handani zijoka ujiri haruma yensi ya komoto zenongo zinunga zunroa na nyasi waloa na Afrika mahususu haruma zensi za kiarabu wanzo wafanye msafara warohe yiho huja hunulaya uwandu wao ngendao mkinishiha wazingawa shangari juwawe zijirio mimi wamitsa asiste ndongo hamanda hizo wandu ikao ngwa wanafriki wananyasi wendowe zingarwa uwandu wao ngwa parwa hunulaya wambilokeka kwa jatoa mapeso wanao kwa nochililiwa wandu ngwa tsingo kaji motsobeha mapesa hatao miswabwe manaholwa hafu hauha kaka chililiwa zonongori zienshio yebenge abo tsikanzani mwambie nukaya si identifier lo bana mwana ngena kelage ye information na kanani ko handani mbriani para swafi hamba 14 ans comme ça chami mikoli le photo bona liona nge harme agio 14 ans 15 ans o muhimu kajashiza mahaju eketso kange na mahami njibashu moshojo ubimisa sha yenu journal photo eka bizobatsa bani li publier chamjo dine na tsahe confirmation dondondo ikanga minetro ne famille ngamjoli tayabo ngamjone mna mwana msheuo moto ikao nge harma ajia hambani shashu mo shojwa identifier ndongo zinga jina shamtso hamba hehe les informations za lao yabotika anzari partage message no au maximum iloana nyasi walonzuani kao mimi wamesha mashangu ngashinamba wai horifanyo hazi nyumeni banu ndora karma sensibilisation lona mfumo tsungenda mbyo hiyo nano walo mwali no walo malapia wanduna jusezi itwa hatarishinde risaidie famiinu ye mwana hao ya parisiwa haukaya ya situation ngyo nziro mitsikao telefoni mine muwahe mwana uo nge pari mwanamshe muwahe nge pari yabo katsimwe mahata paske ngamjauka yoti situation yangu halafuze nongo yabo zenge daraja indwa jina harumayensi paske hale mruja vunza daho hahibi mruja hufungwa mbuzi siisha mbeibwa siisha nongo fulani hata zaja labazi njia sharangurisa ruwasuli harimana mna ukamdungurengo mwanamshe reka manzani waho reka mrumrwa jina wende wafanye namna yokayaba hangurengwa otage yefami wa doparo wafanywa chantage ukeka kamjatoa mapesa kamna unikwe mwana yaboye nsirisa ruwasuli harima situation kao haina mndu na buwema tso ya buwema shishio ya dojo bana kazo mduma na yo kejahana mtiti singa sulabanu ngaronwandwa kidnape wao hata wandu aduhazi nongwa kidnape wao ebenge kwezi tikanzanishe meze hajiku nimwambia ni kabla rahare janja armaze madaza siasa zinukaya na mfanye jitihadi mimi ekema para wa permete ate numero ya hao ngamjetia ya wesheleke tsokaya mruwa mhitsilimbaba hanu ngamjofanya jitihadi hata washinde wa waparise wa zambe shoma kati yanu ele foto lahe mana woi yeze information famiwanika lisalibeshe wa gendarmerie ya Nzuani ngwa uharumanketi na mzungulio yabola vima bade numero telefoni ya heya para yamba ukayangwa nzo mapesa ijulihania abuke jabidi kenzirote na homo identifie yeka ze conditions za ushindano adofanya anketi jizo bonti jungizo yabweka ubide mwana ya homo parisiwa yode message handani na kanzani one sebanu uharumale suala lahe mwana ikao ngasina nsusita hala harmo mjue bwani yemdima juu ya mahame hamzaza hahe mzaza fariki mguna mrehemu shangu lelwa uharumwa umjiwa ibwani kao hondiho yazaliwa hondiho haishe na mzaza hae noana anya mbabahe nde ulo nahe emakati yanu nge mkino kange harumwa mihono ya wandu walonzuani wa demande wani kwa mapesa rangu nge wachilile mwana izode message handani na kanzani yame
karina ujua ukawale hakuwa wakati ngomshashi shanso kanzani vile information inu ije ipartajewa hato wandu washinde waidunge hena mna yoshinda risedilane na ujokawa bahayensi isa inja harumwa mizinga manyo mindwaji gejonkinu okaya ze pratiki hizo wa wandu da wala wandu wananyasi wadoka harumwa wandu wakarma zensi za sharabu warenge mfano waba hahe krizi neze tambu zilobo nsiju wazubu nsiju ngwa jwandi sofanya zenongo hizo eshele maudu nganzawo ye serikali ya gwanzima nane ze serikali za miji yabonga mabondezi kayo ridoka ya haruma ze bahari no virilia o harumwe mabangwe neni mrutu jona mananya simpaka babire usiku shalera zowaza rekamrundo msirini nadi rekamrum zazera haina mrwabaha nganzo identifiana manai situation isangionziro yondele suala la mando na kahanza nileze bang le suala la bilinga mjombabi harumwe parti ya husiana ne siasa nileze ukaya siono video yafanywa banu ne mwana mafardini na Papachenko wakahone sambabi zanongweka odo ziremao rangujuzi hata leo uhusule suala la gouverneur mwenye baraka sexuali no mwendo hai harumale daho lamba barukumana zanongozila sonsi pia rizikondane nga mimengoni mwandu warongwa banu juzi heze nongo heli zafanyishiha no wakati holulio no bahanu raremare ndao no kaheni wakati waja situation rabidiri profite rizubise bonsi situation daritilo haruma diversion halafusi karishindi bato hikima hatu raelo kaba nuzinu piège quelque part e kangar sanctionneyo e kangar condamneyo shaze nongozende wakati rejei harumwe bwana hamade zambani Babachenko iliritirate zila occasion za ushinde mruo ilimwantere hakanga mjoka ya peri ya henso hole ye problem ya he krizi e aferi yo kambabalu kumani ngondo ngulindo aendea rongwebo nze harumwa jumba kuika osonti pyanga lijuwao ze invitation za hezinu za hene wakati izo occasion akaubiliti manke rijari parisiwa ritulo harumwa umgala rinja harumwe pieji ngasibanu ngartsingo ujire mahawasi na eba he tapala hiho yeriteshea no harumwa ze trubini yerijusize mihono ebenge mimi baada na rongwa juzi shatsi kansi tena ngamwanalize ngamdungwe helo wandu wa siasa walo kinyume na mbaba lukumani nezenongo za jirisiwa ni gouverneur mwenyezinu wa evolueyo nena mnarengo zenongo sende hata wami binafsi ngamjelezo ka sikanzana mbio wanaama nyonsi pia siwanduru wanomba na inu mahususu wandu wa he societe civile waodo anazi janekao karijajiti ya harma parti politique kabati mdulo na carte vanu ya parti shari juha hezeta abuzero mwenzi ngarishemezo banenu siku rerongoa rabeze ndonai na utahemdo ya roho mwambie nuka harmale swala lin sendata tsonoka ya ngabo antecedents za wanadamu wanu ze leadership ne ze reglement de compte za parti zao gazi jouer role harmale swala lin haukabanu sisiritso andwa siasa no abahari sarifanyo siasa ngarele wao ye namna ya usanctione ye namna ya ufanya hazi harumamrika au hatrahise hau hafanya ndongwe kao zende a l'encontre ya hehelandu wafanya wende wafanya hazi ze konsekansi ziri hundrao banwaba za sababisha sayinu ye class politiki rika hambangari tsambazo ya mbaba lukumani shari hunduke ya hatu de jitsambazao jawana azihimfi wajilao jawandu watsona hata fikira haruma wakati kao haina wandu wa hansi kungumanyo yabo haneze structure zao za ufanya hazi wahano wakalimani wahao warongolea wahane namna yorenga decision shaze nongorizo nozinu banungar johamba ukaya banugwa profite wandu ikao mimi ngamjambo kaya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mguna mhafadho banu aliyarohe ngamsubutina mboka zenongono nozinu ikawe bidikere de itifakiri hundu nongonzi marifanya riboso hundraji shangana bonga wandu hata wowo waju wambese wajoji wenge Ahmed Muhammad Sambi kataparo fungulo hau haundana na ajali hafarikiana ne dunia no wajo respire wake wandu wa siasa haukale suala nliwo naolimu la ndongo kao ngabo wandu wa hansi wa makalimani waheze parti za siasa maopoza wa mbaba lukumani ngabo za rianza mwendeso waheze nongo zijojiri haukata za association za miji noritsoha na mikonsi ya hatu shehadisi kao rikana occasion bana ya ndongo kao rijarundumdu ramba harende nayo kejabida afanyezo nongo zila haukeja kiri kwa katinda ula hoahejune ni mdundae ngwambo valela dena mna yaufanya hazi izo sinongwe kao diyo namba ukari tijeba nuri minye deba paske ba nuri satilo haruma piège ngarendao
Haukaya mbaba lukumani wa ewo ramba hauwa wandu wafu. Ngena damomi hononi, nonge na andu wano atsingu ambandaye, hata mashababa madasiri shinda no bano. Yabwe izo mwenye baraka ya fanya jana. Izo quelque soit les circonstances, ngena maadera, ngena wandu ikaongo undonaye, wa msuteneyo, ngena mji, ngena bavu, ngena wandu wa johu msutene jusqu'au bout, na ze konsekansi do kabo, ye ka wandu wa siasa. Kwa ja refleshi se harma suala hamada linura jezol fanyo sonsi. Harma manada muhamandoi. Ikawa mra siasa timra siasa. Yabwezo raperde dasi wandu ikaonga rwanemba na inu, haukabwa zalinde ya hundra, harengele nguzo mengoni mweze nguzo, batu si karitu joana mnayojito wa harme pieji inu, shangari ndao ngabwa jo profite, pasukambe seye, ngabwa kana mazina yatso uhea, ngabwa kana partiza etufeha, wajama nungu alifanyoze reglement de compte zinu, ne question ya leadership yo kabali yanzake prezida fulani, yanzake shefu fulani, halafu atarmo mbihanyo unu, abaha kazi tizo ka ngwa sanctioneo shata mnungu joamba, ngabwa ambao kazi janje mabo mnyahenda nori mantere. Na abo nyinyi wandu wa siasa ngamdidhulumu siruloma senseri harimemba na inu banu mima bahati kansa mjifikiriliyo haukayara nzari fanye rambe rirende shambungo no kawa nyinyi na zinumengo ni mweze nongo zariwa juzi zariwa jana ziriwa leo zijokori wa maudundo ushefu wanyu ujaba sayinu kabati mrujora ndongo banu ranzeri msanctione riwaswili kabati ujora njema ranzeri zikubali riwaswili haukayati hizo yesente wajuha wandu warenge decision watoa mwinyi hadekrera yona banu ya lawa lewe inutsirlisonendo jina ya habanu ya hesente wiyo warejeza mwinyi wamba zilandrabo kajaroha ngeshefu juzi waka wandu wahe ya wamba mwinyi zanongo yafanya zende nai shanga wandu wahe he wardi wahe ajana wamba kazenda nai karja kubala ukaida dena mnaandu weka harma problemu wotsondi ha situation yabo obahanuza wasuli yabo wangu kansi wafikuru kanhe yemana adamu rendora mtushe woyi gebidori mtushe namnaje ilisonsi pia ritidulumie mahususida siwana zijane kao ngari kubaduka nga bonongo zenda nai shabanu mime heli njorongoa nejama dami yoti sawa neheli metro mahamudu ya jorongoa yoti sawa neheli larifa jorongoa yoti sawa neheli fundi sufubana jorongoa banu baruani alimhaji hata hawonsi pia donc haruma classe politique ikaw nonsi pia mkama kandida ya wemba tofauti ya hanyuna mbabalu kumani gabo ya kaka mjahunda mwenda hobeti salam shabo heni mrasange na ye posturi ya ukajoka hapa wa president leo dongo hamada zinuze hija na mtafadhal babalu ngabo circonstance ikaw ngamsezise zeno mbaba chenko ya mbabanu ritiminyemba na inu handongo ikawo ngani na metodi ya ufanya hazi ya udhamana ya ufanya ndongo riwasili watinokaya rijipanshe haruma ndongo nzima rilatezila ndongo rakanizo rajokari wasulinizo na ukaya hamadeli na mwambiani banu haruma zeno gozinu pia yunre faida mbabalu kimani haukaye yengujuo malatu sheyo ya wobatu kakaritima intelligent mahususu dani wandu wa siasa mwajue namna ya aborde ze sujets zinu ne namna ya sanction ne namna ya orenga decision ya bona mjokaya sonti pia ngarandora noye na mimi ngamwele ukaya nini kamsima sincere ngamsubuti ni zambebana hamade heli za hambwa ni fardi namba bachenko mwende mwamba munyihende bode bajusi wanga bwamba wasawa para bavuni ngabwambo kwa japara ila hali ngabwambo nono ila juzi zanogo zopia zimalenge harandrabo rakweli zoto jotsanganywa abantu haukayena mna zenongo wizo zabaliwa certe zidiza haukaya munyiwo tsimrumtiti harme classe politique ngabo ya mtenda ya henda no hata karjajo kabalata hende na bonge mkino ka hende officiellement shamru hama munyikao woka mengoni mweze mbinga zilinda okaya heni ndongo zabili zijire harmo opposition nge harma zo sofil awali lewe inuzi jehali nuzilitambaza shaminga mwele ukaya ngabo wanaanya wa siasa jabo konga zijo ujiri maudu jabo za ajiri juzi wasote sur occasion ili wa profite chance yenu washindane wa manenema na nyao wahundenzia nori tamba lesonsi pia na banu ngabo siasa hanyiyo shanga sino binadamu watu siriko zao zenongozinu na mje wakati si mashababi rijifikirilie owanruanu parce que mane classe politique ya opposant babalu kumani ya tuparo wasulirangu jana taleonde zenongo hizo sonti takartsara maze place hizo shangal jwa urango komderi rangu tijiwa banda wabi wanrao pia ngo harma mashindano nonsi pia sente nikala ozambaba nuka wale place mbabalu kumani aloila ngabo ya tsojanza maudu ya mwishe zajiri yende bahiba no atamrutsungo ka secrétaire barangu mbabahana balanga bolonsi ni mwahi ya tsojanza do para secrétaire
yejomba nge rais wa kungumanya fulani wala katsulibwa shabala ngabo wivugwa holonsini atsojanza ke rais zanongo izori hanizo de kibinadamu uvu na uibivu izoziheya shezo na zono nese ritswasili hal madaraja mrengeze ego zahan ze problemu zahan mloni zori zijuao za kisiasa mjahar mwa ferinu mjamritsambazi zaze nongo zahat na mrengeze decision na mlanize nongo zahan shaze nongo zinna zunde structure rijojo ahenda paske bana abahanga rjoko ndarakali karitu jwanga redonda abi karitu jwar jonda abi karnatso juheni wakati rajoanzare de uson harumandongo zilo muhimu amalizo fardini ya hamba babalu kumaniado ya toe barna majima halambe nrabu walowa sawa jwanza profitoka zwa hensole ze problem za jininzwa nizila rize exploiter waswili rijeri hanso abanu harumadakika majana manane hasu alekao nyinyi ngamjojua rasi maranya reni parti politiki tsanza dunga na mwinyi ngamjojo muizulu jaboko wanrahe wambanga wandikao rangu hale kajako dunga nao yoke nako ziyarke karende shakarna ujwartso bakibane ni wakati wala heambe wala sise wala mbe jau hata mprofite zila ndrongo zahanyu mwakani zomomoni mwaka ushindana nizo mjaba hanga mprofito banu yabo ngabo maudu tsizamba ngabo wajwamba banu kasambina tso hufano wado vumbulwa mwijua ngabo watso Johanza Muhammad Ali swali onda na problem no onda harmo IPDC taboko ngabo lo waji wabo mnyondwani zinu no ili wa profito kazo bao warware malingo wa he kena ukawa IPDC kena ukawa RDC kena ukawa jua ze class politiki zanyu pia ngari muidentifion ebenge namlike hamba mtafadhali mdirize mbabu si mashababi rele wawe sinceritize no gozini ntijamri nwaye banu baba nukabatsi mnanyi le banu ngabo wandu wajibi wao zanongoza jirizini sisi karjajibiwa no si karjajibiwa zonda mwinyi yazifanya baga bondongozi ngiza rejeza lingoni karjajibiwa paskeri kana nguzo mengoni mweze nguzo ikaonga mjokaya ngudetene bavula kamili harumwesi ya salinu lewe karenderu futso hananae yabori perde abosi wasakartu jibiwa karna ujiwa maude karlatsa mamadu latsa sambi latsa funani karitsu ujibiwa monolist ya vumbulangu wenji wakaona sivanu wanome wao waliona mbabalu kumanileo rangoe aka directeur de cabinet wa Hasani Hamadi ijai vumbula chivalamba ndobi wanrao pia wakaona silo wenzao isi akahimida message wanrao pia wenzao na wasana wasaya wanrao karjajanza wenzao paske zo nguzo wanrura kasina wa mabangweni ya wenu wakati wa jojo kazo jainu sikartu jibiwa shani ni wanrua siasa wani garizijuwao ukayaeza jokazi hundruma madumau hauza jonda sambi hauwanrua jina haubarua na wata nyonsi piate zonda mnyileo wani ngamjibi wao ngabu wandu wajibi wao haukaindi haukambe se waka plus wajokawa idetene kwa tuiona hauwaka pouvoir ya parti yatu ka evolue abange jo evolue hapo yote kidoman hapo na mtsora nse siasa mbakineze rohombi nezenya binzani zomdenda hiho mribuli yesirele wawe sincerito kaya vanurle mbele ya hansi haukanyonsi pia zenongozi nungarizele wawe ana kwa ana ebenga mimi tsikanza njeni behe message yobani mwambie nuka na mtafadhali kwezi mhozwanisi akanga mwana waba yebana barjo kwamba yeulo sentene utsindo wala wajana i sanction bardi wala wale wo ihansi maudu ngabo tsawala amba munyika jarenda nongo ila haki ya ngabo ajoja be kajarenda riwoneza jiri juice wajua wandu zesunu haji zachinda wabi wende wambe juwake ja ketidena wandini wafanya haongondo na babalu kumani ze parti za kahunu pia RDC rono jai hafurende hula wala wamamatu wafuru wadungu babalu kumani ngabu walo hula ebalu ni wandu wa siasa wako mwori nitsojo kabanu mtsori zuse hali no atari wasulinda na mdensi zero hombi za hanyu nezeni ambi za hanyu babanu yinu yo hamba ukaya riziki kelke swaheni jofanya izongu ya bajaunde maudungu jozi hunda uwe ya tsumbi wakano paro wanuga wandu wenju wenda mbio banu rawaona zemtara maisha za basi jusi za chinda wabi wandu wapia watsumbi wakajombiwa ya welewe yinu na msane mrisaidie na mhozwani sisi wanahanyu wanana shwahanu rilo harume mabangu anu rafungiha rilo na shuli mohandu zatu rafiwa rato joanza tsoda raone mazamu riso johenda hezi habari zijiroihu paske banu abaharelo kazi nundrabu kamtsufanya siasa zenongonzo no banu no lesu ala linulamu nyilinuli salinreve ngamwelewa ukazi nrongoza izondrabu kabati sincerito kangwa tabi hao kemanya warende naji haukabanu ngabo ndongozi ngizo kufanya hazi kama na nyamru afanya nayi bahibu wangu wahazi wa siasa wojwa henda watsa hana mna ya ufanya hata zenongozi la swa zi sanction une fois pour tout turelewa swa wahundu namna ya ukonverge wao no kemro yarende nayi baba nuzo jawjiri bikane malanya simetro notso ya bajange hunu ngaba hata wakahumdomdungo mabango ni hunu wanza wamtabishe norundu kompromi
hawan rano ke fotini nu fotika o ke no paro ka pardonable na rizie sinongozo pia ngazi jiro kabati mitani tsojiri shamti tsori no yebanu henu wakati mjojo abantu mashindano la anja ula kajanjia hata mjomdi tsambazema la humtsambazema bavu omuswabo mdomana yo kisiasa mwari mtari mwankodo armemiji nono mimi ngamdongoba leo ni mwambie nukaya le suala lili tourne kalitsi suala lokaya hata mnungu jamba besenga bwandu waka ukusudi mwenyiende no wantere hemru vivant c'est pas normal takungani mkansi nayi hata ngarjomba ngabwandu wabenzao sambia kensibala no ili wajwa do vungulo kao ndo adone parti tski binadamu hata ngarjomba ngabwandu wajibi wao mama aduya tsofungwa bala no ili wagambo ndo adone IPDC yako kamtsina bandongo yebange banu zino pia ngarele wao ni wandu mlari mo position nyinyi ndo andu mdo napua harumaensi nyinyi wandu wenjikao mkana fonction ku harumaensi rango wandu kama gouverneur rango wandu kama ambassadeur rango wandu kama ministre ko jwambaze miliari mlonizo yabodo bahana jana jelezoka nono banlesu alaba halinizo ndabo kwa ala la siasa banwandu wanwa wangu ambila nonrabo ngwa konso banwa do jirwari asembinguo heni mwana nao jofanya popa bani haumrundo ya tsanza woi yarware okazira he yabo watsunane banu norendana na hata rikeka rundu hindu yabo rundu hindu donc mimi lo tijani to eziloro honi nimwambia nukanga mdelendo na ini ma politiciens akomori ni ma crimineli dabala babdala agwa ni wandu wa opposition akomori ngamdelendo na yi lesu ala linuli nusu ala la kobidike rihundu nziyari biri ngamjoba numwezi ngarana banu mwetsambulana no fanya ndongo ntitata baha si wana hanu wana na shahanu rengeze ndongo izonga rizurumia banu kazitura avansata ritsambala hunu batu zinu pia inuda na mtso imagine rangonsu majahu razama mtsido njiari mwa aferi nurambi wa izori karambiwa ramba nono wanunge bidori kesi na odini njamritishiza ye sumumbi aniyo za peli zitambalia wale onde hula lebelola lisa na siri kabanu rika amani rikafanya zema damano za chomi jini rika harumwe mabangwe zenongozini kazjaka donc nganjoro ngwa kadwa bilibanu harumwe sujet abili na nzondongo zesi wandu adabula haki rididentifie banu parce que ngabo nongo nziro zibirao harmaze classe politique zinu na swandwa he société civile sinderilom sideritulu mishihao okwandwa pia izonda bongo na kodi za hao wafanyo hazi zondrabu donc utika ujanje nelezeba nukana madema kenzi kwezi mrudi mtwalie ya masuala yanu reza ajira ila rifujana reza ajira mwenye baraka leo rezi jo ujira mgajina maulu mhunde namna ya hanyo heze partizanu zinu bomasa matsambalia shana mkena mbaba hanu kwa zimabo ujire fere madema doka nsimwe fanya senongo zanyu zinu kidoamana shamtito fanya hamato tuapa ondeo ulahe ya rongwambali ulahe ya jibumbali ulahe ya mbambali yabo simaran ya mina desire ne mwana mafaruku ngarjoka hamba ekanyinga mtsingo fanya hamandasi nabo bidi mkena ma porto paroli mrumzima erongo wabwe tosho ndongo nzima ila wabwe lawa shatsani kamti kabati ndongozi johamba bakem de mana ze ndongozi partizani zile helio haukawala ngutwa batsutowa ula jamba huntowaza bari tsutowa ba hasibabu ndidabo ko kamtsujistehi kamtsukubaliana izoti zamba ukakomori kabati do amana harmwe opposition na mtorambia benge ngabo do amana jokar wasili haukale jamvibo lona do amana sawa nungwari nuwa yoyo henu siku enamrambe do amana opposition tokuzanogozinu tsatsele ukaya zindrabo wanukwatsu jibi waneza ajiri ukaya watabiha ngwajibi wawe za ajiri ili wado antereana no fanya reglement de compte ebenge na mwede mwajire jeze mfikiri basarelewa risarelewa ndro obanu masulonele swala linu na bansila linu bahinga bajoja la saukanyo tipya ngamtungenda ambabi hambabi tsazinunga singo detail lobanu mdensi hodo shinda na kitoto bakarja wasule daraja na mrifanyile ndongo za kudhamana relewe baba nunga si harmansi ngaro nawe zijirio za hoandwa siasa hezensi zinuwe kawana na yoni yora mbara mzori shenkeze shaza feli zinunga zirinwa yelo ngamenda wata mjaharma vi prive mjitahani juzi jana leo sisi wa mwesi ngara mbao si wanazijana raka mbesenga mnongori sohelewa ambeseka atu sukali manga mjenda maudu na fundishi shata nini mabanga ni madhamana wandu wa mbabalu kumani nga mtungo isho kamsedie katushizana na ndobi na shehani mathalani haubelu katwanzaone fulani na bonga one sambla ya hao ngwaona zowa shinda nao shakartuone aferinu sisi enu jodangu sahindu kamna hunda manieri au sanctionner il faut sanctionner yoka itsi pardonnable zanogos dojiri zijiri nayo no karitsuwa yabo kabonga lelo nai nangarekezao shana mrume dwama na wala weru hombi ya ukabani sebobo zinzahaja babala kautsa hamduri mungwe hause bozi nuko zafanya habari kautsa hajao na hizo ngaba joja rambe non c'était pas le contraire mais analyser yangu s'est penché parce que rangu juza taleo partiza kamil wato shindore nga decision respecteo
shawa do hamandu wa jinwa yeyo wala he amba bala hamba wala he amba kajani par wala amba ni par yezin tabiendi yezin ndongwendi donc na mwende mwa kensi baba nusinderi perde na bonga mjokari perde mimi ngamkubaluka mwenye baraka hafanya error ekazi jazo ka hafanya errori hafanyando ekazi jazo kanga bono ka hafanyando parce que ze fikra zo kazi juka nzima shaizo na zoni mwambieni na msojo kaya ye mrika wele weinunga monao wandu mbaba lukumana ye namna wadoma strategique wandu wasediao zanongozaji ni handanoso ni magouverneur mwinyi dao na msona tuwana nyasualo harmazerezo rangu mwana manegociatori rangu Faruku rangu mdobi Idrisi rangu heni mdu mbaba lukumana uje exprime manama Shaheri Denis wonsi pia ngwa mrengao wa mbaharilia waone sokano zanongozila zilanongoza bidisfanshi. C'est stratégique tout ça. Pourquoi? Parce que waele okaya wala wamfi ikao vraiment yoye lolo abo kandongo zinji izomengo ni mweze simba zahe opposition. Donc yawe karishindiri ya madwe banuri balia amjokaya e ankli ya gouverneur mwini yotsi ankli yotso vurizo ajao e kangu fanyo hakusudi yae ngenezo ya dhumania Joana nyaonsi pia shanswa minu kare kandere kametro Mahamudu reka deheni mruwane mbana yinu ngutso jo shangazi wa handongwe hali la fanya ndongo ngujo zifanya hizo yao nao yengari jo uono mwiso bayamba mchizando ngonde ujo mwiso hamadi zo mananyasi fardini yaone sarme directe yae ukanar kensir linderi one ihomu nyaba uso haubanu ngarjo shindare leo rangwaba almwadama nzo mwambie nuka yangari la tsao nguzo gari la tsao nguzo kabatu jo abanede mimi ka wangu watende opposition yi wende zaona mna yinu mimi nga mmengoni mwangu wa josi kitea ukamjo kawe mbananga sarma uziro yabodi po api hokuri la tsarma ya avion yaboke na uju haunge jo tombe haunge jo heda shar jo mwasi yona mshinde mju riwono zenongwa za Yusuf Mohamed bana yazifanya bonsi juban bensu ya jaman yaonese jiri masonsi pia hata mbabalu kumani wa ya voto hata sambi njaone aferi nonga monawe resulta kadjonda hino so fanya madeze konferansi za mbabalu kumani ado jezi fanya hunu neze ndongo zahe yatu paroto wa resulta yezila sababu ndidoka ya sur mahomoni mwao kwa jaka na inswafu ya hezanongo Yusufu Mohamed bana akojazifanye banu yezila wananando yede parti ya heswafi yede makungumanyo wako dungana ye wandu wajina wako shindana ye manaratu parona mba suite yamba ndongo ilo favorable armaze nongo zilendi dabo yakaya wananyasi wanu kwati inswafu mirango nsila nsorenga laitu nsufu mbaze Geneve na imona yimo nono amtsohamba uka minutes kaulinda ndongo ya henda yatsanganya opposition yionese ndongo nzima ijo wonese jirma he ye diaspora ukabala kweli ngo uhashiringo ubala shabanu wa manki strategy na wandu watendea na mwendo wahenda shazenongo za jirizila pia kuna mkera baba na banga jodo twaze tarehi remwamba nukangarleme wao ngarileme wao wangar joleme wa physiquement psychologiquement hata financièrement manangar toma pesa ngar joleme wa yabo mbenda uo ngujona de satatu rahane eliara de sawa ebenge na mziye ba misatselewa ya ferino helijirio na mwende makensi mjisuke mjeleze bekade namna inu karna uasili ne mapegda wahandani da asiri tso harmaze parti politique yodio na kanzano ne sembabi harmale swala linu ni mwambie nukaya na mwende makensi ikaka mtsanza mshilizane mtishilizane yo afera hanyu kabanandu watsoja uzingara na kimvu shana mtsofanya strategia usedensi hiyo ritungana na problema madai yode mada na kanzani moneseni o harmale swala linu nijarme madararu dijirongoze sisi mwambie ninyi wananyasi amjoka ya mimi timfaume minjajabanu ne oblige mtu wala ne hamba yotso oblige mtu afanye shama mtoze fikra zangu nimwambie nuka zenongo zamba sifanyishia za gouverneur mwenye baraka sexuali yambange na wananyatsu wa consulte nizo ambende amexilizo hamba zendaula za haja na wasawa mbotide helio ikao riwono jana wala wa communique banu haringwa joka uja justifier benongo ngabandu asedila nao sikanzana mambo kaija wakati sisi wanazija na wahe ye mouvement daula ya haki hunu Faransa rijidentifie batu parce que ça ngonga zendonai sere wa message tizishia tena harma place ukaya wandungwa jokanza onane tijibala sarseli nsoshelea manama hajimba ikange banu anama ngwa jozeleza besede samedi 17 ondwele wakensi wa shauri mbabiza habari za jiri zine zenongo pi shami minga mtsahurufu anaba ritafadala ba hari timelangeze penso batselo kakwelie mro siasa wamjiuha he harmon bayaheze apeli zatu zinejau ilitina shida shinji haukanga bwaneka ura hai siasa ya hao yinu karitsuirambua donc ngaona ze demagogie za hawa shidwa jaruni labanu gebidio rijidentifie haina mndu abaha ulo harma parti politique
ikawo ngufanyo apeli harumaze nongori fanyo zinu ridoji identifier harumaze nongori fanyo ikanga si daula haki en tant que jeune wa daula haki yabo mdu na baki harumaye daula haki rijokanga nendao ki daula haki ye kamrungu joki siasa ngena carte ya adhesion ya parti RDC IPDC jua je sais pas quoi rifanyo wakati joka hona na heza nongo hizo wandwa wa de carte wa rifanya hazi kinamne ndwaji manaza nongo zinu pia rijimelange mimi ngamwelo kari jimelange parce que aboze problème soi disant zilio harumaze parti politique wanu waja warini wa yebanu leo ikanga sina wananyasi tena mlo harumaze parti politique mwejaten na mwerinjaten yabo zila rajanza ramba urajanza rifani hamadi zoramba ndo rahambe rijidentifie badabo karja jidentifie parce que ngasina ndo siasa yabo karja jidentifie yabo rifu donc unabanwe shida shinu ngishoheli hiyo panizinu mdinga abo kanga bo mrujwarwa haende ngabo mrueja owandu wari dunga banu pia bongo au harumaze apeliza hatu watendea waloma dhamana mathalani ngejo mkinanga bantu bala wa siasa walona carte za adhesion za parti fulani au fulani donc awe mruo la benge sisi appel de Marseille au appel de Lyon au appel de Paris ranzarunde mwendo hatu wa fikrendo ajirifani bali ya bongo tsonda arizovese au kai hasange na ze fikra za hene leader wa ya bori fubana rija wakati na rijidentifie na mkera vikwezi mhozwani sibaba nsilemewa na banaba hangari rambu wao risarele waze strategy pia rilemewa karanzao rijidentifie hene mrulo na karte ya siasa ukaya mijau na mkera do wakati joka hanzarambe ndongo zahe shababu tiharuma siasa rijiparise wasira ambatari wasilu sharitsi njilwabo hariba bane mana abahamwendo nelo kabane mana za pelizini zinone mabaya nejau do wandutena waja wanjia watende walo balarso ujoka balatanga bandu wa serse bala hawandu wa parti ndwaji ko jambo alona ze parti ni mranzo kesho fahinde utendo la sile utende ngwa joba la weru maze strategies ore nwa yahabanu le kakarende le fitna le njia le tsambala banu halafure jare lirambaze ngo zatu katsuhen c'est normal ebenge na rikera baba ndukajurenga mhogo na batse ya melange na majimbi ya hala kuna hunda egu na rikera disi mashababi rasarare ngaza ngo zinu rijoka ya yeviatu ngiyo anje parce que ri kubalu kangabo majeshi bandra wa denoncer gabo ndongozi njira zifani siasa ya utofanya la même chose que nous shawangu ifanyo handrongo za fanyida ya parti kaongonzo ya wasuli maud donc ngujojo jar njo miduni ngujojo jar njo hetswani ngujojo jar njo hombani ya ritine mabungo na fikira rambe bale lande nzia na balasina ndabo balanga bondongozi ndo zindwaji na rizie rijidentifie rifanya hazi kikweli rijujuo kasi si mashababi wakomori wa diaspora roban ritsoharma parti tsoka yons e karambaro na nao yoke tuziangwa siasa tike ona si banga sida sina rija ngasida sina tijindo binga sida sina ondoka abo kartsone sokaka na ukasina ni shana mkera bihani mdurijoka ngujua haji represente ki parti wa katarongoa atiso jauna bati ja ki parti abati ja ki société civile abakati ja apeli abati no yabonguri mélange ze penso yabo ekoli dai na rijia analize rijokaya ngasima shababi marandari rajan tsukanga seli fulani ngasina mashababi tsawanu wadere harma parti za siasa rakubaluka wanuze fikra zao rakazitsamade za Hassan Hamad rakazitsamade za Munyibarak rakazitsamade za fulani wao ze fikra zao ngarjokaya ambesere kanti ngarjoshida lolane ambese kwa nacho shida wanroho ya demagogie kao ngamjokaya analizangu joshida elewe shahoje hali nuri tso melange pierre ke halini no yabonga borifao ngabo ande manaza longozi nza trene yabo dazila rahambe ndungu joe kandida wahe yabo saserarian mabonize kweli narhunde solution harumaze ngorjo ka kanseri toalie parce que risari hama ajeze ngozi e kama ndo armwe message ya mwiso njozia skanzane lezo kaya mengoni mweze ngo nao na zakautilwa haku harumaze ngo mwinyi baraka hafanya 40 havumbuliwe mana Abdalla Abdou Hassan woti parti nzima naye woti mrika wafanya fikira siasa bazime tsotsi da inurwa na daula haki shabo yakahala ngomenie naye ambese wandu watsorengo kambeka limbe ngwanzo wa mvumbu akamkomora heheliyo ukabani mimi nsina ujua nabo mimi ndizo wadani Mahamudi ya Zamba rais wahe Narfaidi wala hasutene mwenye baraka nabo mama doka henda shahende hasutene mwenye ngabo wandu waka harumaye siasa hamade dem wangu Hashim Sali haka henda bahe no yeye kajatso sutene mwenye bari mtujina manda shahende hasutene mrumba jina vanhu nganzoze nogezo makatirizelezi shabora wasular metaratibu hiyo na tsondar mo binadamu wa kweli wakabo kweli
ngabonongweka mrutso jisema to surtout ya kabdala uyim rumengoni mweze nguzo ikawa ataze parti za politiki ya wasutene zenogozino ufanya hazie nao ebenga abo ngetsingo bidi makati mria tso shele mwanadamu haukaka batu jomweshele kasiri wanona azalika tumweshele abo bahani yabo mengoni mweze nogwekao yabweka zija error munyibaraka afanya error shaminga manzoni mabienu kai mimi mujabana ngalirongo wao hatitri za wanadamu walona fonction mimi leonga mkritike wabanu habo yakaya tisatire ndeo kanga mi activista armazerezo yabonga mkubalukanga mina dhamana yo jo kritikewa ni rongolo abantu shezo nanzoni mwambia ni ndongo nzima ye haruma ye journal ya Facebook FM ikaonga joke pagila ila imengoni mwandu wa Itsenga Abdallah Abdou Hassan rionao henu sikwe pagine ye la wabanu yenda Betsalam ye couvre ze conseil de ministre ye couvre hata uro habonze ye couvre ze mission zaho anduamba balukumana yabonge randeyo hazinjema harumela kampani yaho mwendo usoni yaho wandu ikao lewo yinu warenge wola dhamana wahao ikao umengoni mwandu wahimiseme dia yinu wa mfungu ngwa wabongwa mdendo nayi geba nudi niba tusisi paske wanu wandu joka na media opposition geba nudi niba tusisi jo parole wokaya yabola mananyasi bahe nga wanaanya wa mantere hauka ye media yinu inuti media madesindwa jina shenu de media ikawo yeye ibuwa ulo direktori wa hayo de mananya uyarengwa yafungwa yabo ikaubidi heki hazi na ikunanya rihunde wakati licheleze sonti piasi wa komorukaya kelke soit bengi wambangwa ni kwao emiliari sheto kobidi wone sembaba lukuma nele jamfukaya raile mananyasi ya buwe media inyenasi mumrenge mwe hansi yabo hanziato za kisharia karina ujua hujari kuvre ndongo za hanyu rimfanya ni publicite haurimfanya ni hazi na hune mananyasi mumrenge mumfungu nge abungu tabio halafule swala ilo mimingali nsikitisha ukati wono juzi uharmaze ndongo zila tiwa ono beti salama yotsi handa nitika wabili yabonga nzwe media inu ijeleze ireleze mbabirelewe ukaya yebanunga msingojo dohenda mwe favorize wala mrikawa renge mananyani hamfungu hamwe hansi yabo rangu juzi jana atale okartu jwandini hunu risolamba mguna nzarohe nabo yonde lahe mkomori yamba kwezi na huni paske kamno jwama be mguna nzabdala rohe nabo joninga mjokondi habeti salama mundi harmaze conseil de ministre mbabuse waziri wa hele dima mbabuse wa hele tumo mwende nzuani mfanye jau na hune mananyanya afungwange yabo hataba habdaleni yenda mona ngusikitiwe hela abdala saya ya tsonzeheshi bataba na we media yahe no wananya yonde ikuvro yo yezi amba balukumana haukezo dizorjo hamba yabo narikubaliane si wako mori batu rijemakati rijelezo kabani yensi uyo itsosongo harumaze circonstance pia shabanabo binadamu mufu mimi nsuona na mnabenge Facebook FM mwajambilo kanga mniko 1 million no mwede makuvre emission yamba balukumana ya ministry fulani hauja mbaba asi media oui bango ha media za opposition msidiwaze wakatabdala akabu na ninyo nsipi ya rimono ya ilima kama disehazi hanyu yenu haukamka hone soka rikaupansho kambe seila media opposition aba hamjanga ninetwa hanyu sepa un problem shana mso hurumi ola mananyani yebanu nyinga mfikiru kabdala uba hanu alio benge katsulongowa yawonao kakoli mwene beti salama mkansi balanga mfilme wabi wahahe parce que yo quelque part abdala etso hamba ukaya ekati mparsan jotele ni muwa ukaya ni parsan jokangu joni muwa genga mjoja harma emiso maharibi mwambe mguna fungu Abdallah Abdou Hassan na balabo joni gamjoko da marenge mfunga mfanye mafoto mpiblie mmonese politiki yahe mfilme jau mpashiata mwedebo nzenyi nao yabona rembi wazeno ngozini baba nija wakati sisi wabinadamu ya resistance sela wanarambi ye media ya Facebook FM ibidi msofikirle mwana nyani baba nzinda zila ramba bana baba ukaya banambe senga bandu wakausote sur occasion mwinyi anje harma erore hali ni wamantere na wandu ndaye bo atsohono kambe sengwa respireyo haunga bo wandu ajina joji wasambi mauda sparoro habala no wadu ambondo adone jua abunga jwamba te media Facebook FM bisiranga wandu ajue shonefro ngwatswamba dalana lao na hunungwe ndo hunwe nikao yeshombo no c'est pas normal mimi leonga mwelezo mbabi nelezo kaya amtu identifier manadamu kama nadamu ngasarma media ye media Facebook FM zanongo mfanya aunga mrendo nayi na mtsofikire mwananyani haukasi siramba munyibala ko kaharende nayi kwenda yake nsani kazalo mhono halmakati kao ye mwananyao hafungwa wala mahala wazima wa wanambana nzima litwabo kala kuli hali yabo banu yabo gouverneur mwinyu fanya erreur genyu wangu wa Facebook FM ngala hakika
gamsubuto mwende mwadoka bet salama mwe kufre zenongo mbaba lukumani afanyo pia mwe pashiani nao hata mwenda mahala mwe wa filme mwe tseha waziri fulani director fulani nongo fulani na wale mwana nyanya afungwa mwerima bamguna mtowe ngumtowoje na ninga mniko kampanyola mzingara na mfanye jitihadi mhozwane mwana nyanyi yekamba balu kumanikana kaumfungua shata zila njema zanyu na Abdala yatsizihunre shamba balu kumani ngundo ze njema za Abdala nanyi wananya mwamba wananya na hunu Abdala ngufo kamransi raile wana babu wako mori baba ndajama ndamba nyiso ngamnyengo karitsuye ngahindu vanuwenge mrunge na shobo shao haina nongozayo katsina besoin shendu shasa she identifielo shamba shidunga na wandu Arabu heni mru vanu na tsojeleza senongona bobanu heki binadamu ukaridunga na wandu Arabu mzimenda zinga roha fungwa kasina mediara ipanga swara ya mfunga ngucho ye ripara rihunre matso na mvuna jitihadi rendera don filme hunrap ani kilo yoka ya rongo weza nongoza haruma wakati kawarange mananyani hamantere yemru msheno wana neze fami wazinga manyanyo nsipianga mjuwa heli walio yabo ngalijwamba unanya nguonda hu yabo media hiyo na identify rijue haukazi ndizi ndwamba ukaya bande mane mbana nitsonda usoni wandu hamada osubuti wamba ukaraile mwananyasi surtout we akayode media ilo na jirma bonsichu wandu pia waidungao wandu ambo karaili yeshemfwa hatu mwananyasi rawa na sinaye yeja roho banalo yabo nyinyi banyu kamna ujo benefices nje mazina ukazinu rizifanya sina Abdalla Abdu Hassani yabo procureur kuna ujo ripara yabo waziri wa hele dima kuna ujo ripara yabo directeur fulani kuna ujo ripara yabo ze conseil de ministre karna ujo zikuvre yamandu watsorenga shonde watemana nyaodi ngoneka kamsuzijua iyo yamandu watsorenga shonde watsinze mwana nyao yebenge abo mtidoru ditena mambakanga rombo mgo Abdalla rohi Abdalla kanoroha parce que Abdalla hajoro kama numduzi ngale zahe bahola zingara ebenga jamba na msolana undemba kontrenu ni mtoe norjo dunga Facebook FM walo na bezon karike sinao sha hawake kafani sha umekamna hunde zao bako na hunde zan she namna inuke mfanyu ngufungwa mananyanyi mrenge medianyo nusikuru solo munda libeti salama no dunge mawaziri nehene evenma serikali mwenda mwe filme na hunu mabanga mtabihone mananyanyi nono yabonge wa mandeze nongora mbozi ni wasiwasi ebenke sika ujajani ni mwambieni baba nyi wako mori ramba ndongo vanu surtout minga mtabiho mananga mwana ama wa he daula hakinu wakuvro yo wananyaswa he Facebook FM ikao do afanyoze azino ni wakati rarongo bonga mwaengao nono na msoji identify ya wata nini kamswanza Abdalla shake jajo kiro banu Abdalla loleo mwone media Facebook FM bet salama hulangere ndao mwone media Facebook FM nye babu sawaziri fulani na ulango ndio afanye promotion baba lukumana ndwa mwanze wanrado az Abdalla wanrado az wafungwa wanrado az Zabira tabata sisi wanrado ula hakinga waloma hipokriti bana imaibidi sanctione imaibidi ananyaswa Facebook FM riwapare riwambie nujorongo ayena okaya zenongozila balema na nyanyinga muwao badala heli yafungwa badala hezo tortura hundrao shahumru tsonde mana nyarengo shondate mrombani yoyo sumu kwa ukayo tsodo tsunza mredamu haukambuka jihwamba nomruka jurua yoyo poison ku songo Facebook FM mfanyao mananyani bengena mwade mwafikiri mbabu mnalesheto ani muone ba nsi haki songo zinunga zirisao namna mfanyo hazi harumaza ngo zinu c'est pas normal benge ke mananyaro hamjama ba mfanyo hazi songo zanyu mjo conditionnan shezengo zangu Abdalla zila rasarati mizimu harendao sofanya madese parti za politiki vojua walonu suaranti sambionda zao walonu suaranti mama duenda zao walonu sonda hulenda zao kezeno ngozonga mzifanyao riona wate mwana ya lole mwana wa mama du ya dunga mbabalu kumanalo hiyo haukawa wandu watsona haya na hizo pia wodabu yakawa wandu wa siasa wateleza mbahindu shanini mwamba nindo wandu mashababi mwanzo mkuvure mwone sasa ngozo lobo nsiju na mkena wakati dona haya pasko wandu wa siasa ukamtsina nongo yendo bajoko lo nongo amadizo yambo wandu wabe hasalami jana ndo wandu emaleo wamdendo nayi yambo atata mwana alole mwana wa mama duhano mewange yabo ngufanyo hazi harimwezi yamba balu kumani yamba jana likana guverneri mwenye yamba leo hende haundu matwanzi hizo yamba piangara mba hendaro ngwena mba balu kumani hapo nyonsi pia na mkeravi mundenzia mribitse bale orika urjauto embabi risijo fahamu mwele okaze nongozinu pia enongo sanga zendo na ibon siju mrati jeba na dori identify ndongo za mafiti no ambaba laula halongo za azali mahajuza ndongo za mahajana ye system ngio uyo ye system ngio uyo shayoke jajo kiriza ndongo zinzi kehelinu kawandu wa mila sambi jana wahunda mazina wodwa ndolo na babalu kumanilo wa ndo sambi nai hai sikandonga mafiti halafu aba wende waturuna na onsi pia ngwadingo kaza na shambo
imrabe zende hula fanya erori wa mzube yabo wa msafi wa mdende lushtoindu wa kesawa na mke yabo ndo jende sewazi shari sari mwelewana ebenge bana abahambe sesi ya sahanyu ngejoko ndado kahamande hali na ravote mwana wa mwinyi wa hele bavu ne regione je sais pas quoi ngwa jomdunga no wanzani wa mamadu wende wa wala wende ribakie namna yo mahali baba ne siasa nyu msamwire ndi andrabu na habati mbi siasa tindrabu hakeno ndratu soma benge kwezi gamzio yabo batulongwa haku rijerudi rejela ne harma madazi ndwaji shamwende maji identifier barsa rambu wa ukanga wandu wa ribala handrabu harma zenongo zinu pia sibirira ngo harma ze page zilo banu ndingo zidunga rango wandu lo sina warme dawla hakinu rango ma opposant baba lukumani pia nga wandu alona ndabu ebengelo nga mjoni so amhibambe setika si oze haku ngejoka favorable okanga wa johelewa ngejo defavoriza okanga wa jambari to andongo sha omwenga jo clarifier zijirio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.